U nastavku otvorenog programa govorit ćemo o radu i aktivnostima organizacije za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh. Jučer je održana izborna skupština organizacije, a o svemu tome opširnije ćemo razgovarati sa Tahirom Žustrom, koji je zadužen za odnose sa javnošću organizacije. Dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan vama i svim vašim gledateljima. Jučer je održana druga skupština izbornog karaktera, kao što sam već i najavila. Odabrani su novi mladi ljudi koji će predstavljati organizaciju Osmijeh za osmijeh. Ko su novi mladi lideri? Pa evo, jučer je održana treća redovna, a druga izbornog karaktera skupština organizacije Osmijeh za osmijeh, otkako smo mi zapravo i registrovano samostalno udruženje. Izabrani su ti novi ljudi koji će naredne 2 godine činiti to upravno tijelo naše organizacije. Ovoga puta sa brojke od 5 ljudi povećala se ta brojka na 7 ljudi članova upravnog odbora. Svako od njih ima svoju funkciju, svako od njih ima svoje određena zaduženja koja će obnašati u naredne 2 godine. Kada je u pitanju ova skupština je, kako sam kazao, bila izbornog, ali i izvještajnog karaktera. Pravili smo taj neki miks jer smo imali dužnost sve naše učesnike, sve naše roditelje, simpatizere, donatore informisati i obavijestiti o svemu onome što smo mi radili u protekle 2 godine, odnosno tačnije u protekloj 2013. godini i najaviti planove za narednu 2014. ali i naredne 2 godine. Možeš li nam otkriti nove mlade lidere, njihova imena? Njih 5, ako se ne varam, se bira, ali tako? Izabrano je, dakle, 7 novih članova upravnog odbora. Dakle, to su između ostalih predsjednica upravnog odbora, odnosno predsjednica organizacije Asja Dizdarević, zatim Emina Beganović, Sanela Karić, Semir Salihović, Emir Bašić kao predsjednik fondacije Tuzlanske zajednice, zatim je tu Zinaida Beširović, moja malenkost, i to je taj neki skup ljudi koji će činiti to upravno tijelo organizacije. Također tu će biti ljudi koji će ući i u razvojni tim organizacije, što se naknadno bira, i te ljude samim tim delegiraju članovi tima voditelja sekcije naše organizacije. Evo, šta su osnovni ciljevi skupštine? Ja vjerujem da oni moraju organizovati rad i aktivnosti, štititi interese organizacije, praviti planove, programe rada za naredni period, finansijske izvještaje i slično. Evo, kada je u pitanju ova sada skupština, sam cilj je bio, kako sam i kazao, izabrati novo rukovodstvo, ali isto tako informisati sve naše učesnike o onome što smo mi radili. Dakle, pored samog tog čina izbora novih ljudi smo imali i određene prezentacije finansijskog djelovanja naše organizacije, zatim medijskog izvještavanja, medijskog istupanja naše organizacije, ali isto tako i najaviti aktivnosti, plan rada za naredne 2 godine i tako dalje. Evo, ja se mogu dotaći recimo medijskog izvještaja, što je možda zanimljivo vama, ali i vašim gledateljima, nadam se, jeste to da je medijski servis Radio televizija 7 Tuzla, dakle medijski servis grada Tuzle, od mjeseca marta pa zaključno sa 31. decembrom 2013. godine proglašen kao medij na kojem smo se mi najčešće pojavljivali i medij koji nam je svesrdno i uvijek davao pažnju i podršku svim našim aktivnostima, što vam se ovim putem i zahvaljujem. I zaista je bilo lijepo pohvaliti se svim tim ljudima i kazati da mi već od marta mjeseca prošle godine imamo medijski servis koji će stati za nas, ali isto tako tu je i zabilježen broj javnih istupa na ostalim tipa državnim medijskim servisima, kao i ostalim privatnim radio-televizijskim stanicama. Mi ćemo vas svakako i nastaviti podržavati. Drago nam je što smo čuli za taj podatak za koji nismo znali. U pozivu na izbornu skupštinu stoji da se novo rukovodstvo bira transparentno, demokratskim putem. Kako zapravo izgleda taj proces izbora rukovodstva, odnosno skupštine organizacije? Pa evo, naša organizacija, dakle, dotadašnji, do jučerašnji stari upravni odbor je otvorio interni konkurs na kojem su imali priliku učestvovati, odnosno prijaviti se svi naši članovi tima voditelja sekcija, članovi starog upravnog odbora, roditelji, određeni članovi naše organizacije. Dakle, on je bio internog karaktera, tako da smo na osnovu skratili, dakle, izbor ljudi na one ljudi koji su uključeni u ovu priču i koji znaju kako ova cijela priča funkcioniše. Tako da, po tom pitanju smo željeli ići na provjerene ljude, davali smo priliku, dakle, svim našim članovima, tako da, eto, priliku iskoristilo tih 7 ljudi koji se prijavili, tih 7 ljudi je jednoglasno i izabrano. Možeš li nam se osvrnuti na početke rada organizacije Osmijeh za osmijeh? Znamo da je proistekla iz programa za mlade fondacije Tuzlanske zajednice.
Pa evo, jučer smo također prisjetili se i tih podataka. Prije 8 godina, prije nepunih 8 godina, ti neki pametni ljudi Fondacije Tuzlanske zajednice su došli na ideju da bi se jedna ovakva priča mogla pokrenuti u općini Tuzla, koja bi imala za cilj da iz dana u dan i sedmice u sedmicu usrećuje sve veći i veći broj djece, ali i mladih u našoj lokalnoj zajednici. Na početku smo mi krenuli kao mala ideja Fondacije Tuzlanske zajednice pod nazivom Djeca u akciji, da bismo se vremenom transformisali u organizaciju za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh Tuzla. 31.1.2011. godine naša organizacija je registrovano samostalno udruženje koje djeluje na području općine Tuzla, ali ima mogućnost djelovanja i na kantonu, ali i na prostoru sjeveroistočne Bosne. Tako da možemo kazati da smo zaista sretni što nadamo se, nijednog trenutka nismo ukaljali obraz Fondacije Tuzlanske zajednice, ali isto tako da smo opravdali povjerenje koje nam je Fondacija Tuzlanske zajednice dala. Sad, kada je u pitanju sam cilj funkcionisanja naše organizacije, mi svake sedmice, kao što sam rekao, ulazimo u 10 lokalnih zajednica, a 11 sekcija u kojima djeluje naša organizacija i činimo djecu i mlade sretnima. Koje su to sekcije i koliko članova danas organizacija broji? Pa evo, mi smo se trudili prilikom odabira tih sekcija, odnosno odabira lokalnih sredina gdje ćemo djelovati, birati samo ona rubna mjesta u našoj općini gdje djeca baš i nemaju toliko prilika da se uključu u život zajednice. Tako da možemo kazati da smo evo već dugo godina u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, preko Siminhana, Soline, evo odnedavno u Sjenjaku, zatim u centru, Tušnju, Kreki, Bukinju, Lipnici, Hustinu, a od oktobra mjeseca prošle godine pokrenut je i naš omladinski klub organizacije Osmijeh za osmijeh koji djeluje evo u centru grada i okuplja mladi ljudi iz općine Tuzla, odakle god oni dolaze. Spomenuo se da ste jučer izvještavali o projektima na kojima ste radili protekle godine. Evo, Tahire, koje bi nam projekte ti mogao onako istaknuti kao tebi najznačajniji? Pa evo, po pitanju medija, svi su oni bili dovoljno interesantni, zanimljivi i drugačiji od ostalih projekata koje ostale organizacije rade. Tako da po pitanju medija možemo kazati da smo zaista odradili dobar posao. Evo, meni recimo najzanimljiviji, najsimpatičniji su bili ti neki mali lokalni projekti koje smo mi s djecom u naših tih 10 sekcija realizovali, gdje smo mi motivisali dakle tu malu dječicu da uradi nešto dobro u svojoj zajednici. Tako da su djeca imali priliku kroz Djeca pokreću zajednicu, projekat kako se on zove, pokrenuti svoju zajednicu, ostaviti nešto lijepo svojoj zajednici kroz određen mini budžet koji smo dali toj djeci u njihovim sekcijama. Također, izdvojio bi zanimljive projekte poput Osmijehov dječji dan, gdje smo mi na jedan dan omogućili da sva djeca iz općine Tuzla, ne moraju oni biti članovi naše organizacije, mogu biti bilo koji sa područja općine Tuzla i njihovim roditeljima obezbijeti besplatno dječje igralište u Dramar centru u Tuzli na jedan dan, gdje su mogli u periodu od nekoliko sati doći, zabaviti se, njihovi roditelji popiti kafu, a da budu sigurni da će im djeca biti na sigurno. Naravno. Kako postati članom organizacije Osmijeh za osmijeh? Pa evo, kad god nas neko pita kako da postanu član naše organizacije, uvijek pitamo na kojem nivou želite biti član. Dajemo priliku na svim nivoima. I koliko aktivni planirate biti, pretpostavljamo? Da, to je jedno od tih pitanja koje pitamo na samom početku. Dakle, kada su u pitanju članovi, ukoliko vi imate od 9 do 14 godina i želite postati član naše organizacije, slobodno se možete priključiti u jednu od 10 sekcija, odnosno u 10 lokalnih zajednica koji su vam najbliže, a u kojima mi djelujemo. Ukoliko imate od 15 do 20, evo 1, 2, 3 godine, možete postati član našeg omladinskog kluba tako što ćete recimo subotom u 11 sati se naći kod sata sa našim voditeljima u centru grada i samim tim postati član naše organizacije. A ukoliko već želite postati član tima voditelja sekcija ili član upravnog odbora, već zato postoje određene stvari, to je nešto puno ozbiljnije, tako da kod nas u tim voditelja sekcije organizacije Osmijeh za osmijeh ne može ući svako. Prvenstveno mi se trudimo u taj tim uključiti ljude koji su proizašli kao osnaženi mladi ljudi iz ostalih programa Fondacije Tuzlanske zajednice, ali u posljednje vrijeme i kao osnaženi mladi ljudi koji su proizašli iz naših sekcija. Recimo, ja sam imao priliku biti mali lider u sekciji Tušen, da bi kasnije vremenom napredovao da postane voditelj radionica u toj sekciji i kasnije na poziciji osobe zadužene za odnose s javnošću.
aktivnošću. Tako da organizacija kontinuirano prati impulse naših učesnika, naših članova i kontinuirano se trudi dati priliku svima podjednako, ali na osnovu potreba i afiniteta svih naših članova. Naravno. Evo, mi smo nedavno imali priliku vidjeti vaš najnoviji projekat, tuzlansku verziju spota za pjesmu Happy. Kakve su reakcije sada 10-ak dana poslije? Kako naši sugrađani reaguju na taj spot? Pa evo, prije nepunih 10 dana je bila i premijera tog spota, između ostalog puštanje spoti na vašem medijskom servisu, tako da možemo kazati da su izuzetno pozitivne reakcije, izazvali smo mnogo pozitivnih ovacija kod naših i sugrađana, ali i ljudi izvan Tuzle, u okviru Bosne i Hercegovine, ali i izvan BiH. Tako da možemo kazati da smo zaista učinili dobru stvar, ne samo po pitanju promocije organizacije 8 za 8. Mi smo se prvenstveno trudili promovisati naš grad. Trudili smo se izabrati između ostalog 25 atraktivnih, izuzetno lijepih lokacija u našem gradu. Tu je od preko Seničkog naselja, tržnog centra Brčanska Malta i tržnog centra Omega, središta grada, Trga Slobode i tako dalje. Željeli smo pokazati svijetu da i Tuzla je spremna sa svim svojim sugrađanima uključiti se u jednu takvu priču, postati svjetski poznata i svakako pohvaliti se onime čime može pokazati. Naravno. Evo, na kojim projektima, Tahire, planirate raditi u narednom periodu? Da li će se program vašeg rada bitnije mijenjati ili će praktično ostati na istim principima? Upravo o tome smo razgovarali i jučer na skupštini koja je održana u Dramar centru. Kada su u pitanju planovi naše organizacije, evo mi trenutno radimo na projektu koji se zove Pokreni se, postani lider, koji implementiramo u saradnji sa World Visionom, za koji smo dobili određena finansijska sredstva, a za koji imamo cilj aktivirati mlade ljude na području sjeveroistočne Bosne. To su dakle područja preko Gradačca, zatim Zvornika, Križevića i tako dalje. Naše mlade moderatorice Emina Beganović i Sanela Karić su ispred naše organizacije kao osobe koji pripremaju treninge, koji realizuju te treninge u saradnji sa ljudima iz World Visiona. To je recimo jedan od projekata koji trenutno radimo, a u narednom periodu imamo za cilj odraditi još mnogo značajnih, interesantnih i zanimljivih projekata, prvenstveno za naše učesnike, ali nadamo se i za Tuzlake i Tuzlanke. Ne mogu da ne spomenem da smo dobili i podršku od Ministarstva za razvoj i poduzetništvo Tuzlanskog kantona, tu je dakle neizostavna podrška Fondacije Tuzlanske zajednice, ali jedan od strateških ciljeva naše organizacije i evo jedan od zadataka pred ovim ljudima koji su u upravnom odboru jeste da se u narednom periodu pokušamo malo odvojiti od budžeta Fondacije Tuzlanske zajednice, da pokušamo što više se aktivirati i sami sebi namicati sredstva za normalno funkcionisanje organizacije, a onaj novac koji je išao prije za potrebe naše organizacije, a išao od strane fondacije, da se usmjeri na neke druge stvari. Tako da, eto, to je neki od strateških ciljeva kako bismo mi opet u saradnji sa fondacijom učinili našu zajednicu, lokalnu zajednicu ljepšom i privlačnijom, tako da, eto, nadamo se da ćemo to uspjeti ostvariti, ako ne za ovu godinu, onda za te 2 godine koliko upravni odbor ima posla. Tahire, hvala velika što si bio naš današnji gost i tebi i svakako organizaciji 8 za 8 želimo mnogo uspjeha u daljem radu. Hvala vama kao medijskom servisu koji uvijek prepoznajete naše aktivnosti kao dovoljno interesantne za vaše gledatelje. Hvala lijepa još jednom.